Ia fatalo fatu fo ile nei taimi le afi o te lot o te le o tau fatali mai le tato po kalame le nei taimi ai ona o lea na tua tu lava se ava noa ile fita le nei o Vincent ai lenga o ke le sia ki aku lunga la nai na ngei ia o Vincent ha isala e kai ngei o lai poko a o le fa fango kwa Vincent o lai moi e fitale ta o ke ni ngei le fa le babea i sara e lua Vincent e talafaluana ia sao le o le wa tele tu lai fa io te miale asa ni wenga la ia lo fitfita io ftau le ala ia le male mala mai fo ia me ia no ia malo la ia ele am tanya ta po kalame le ni aso ia ya matalia lava e tu lava me lunga tatama lunga langi ia ale la tuatila no ale nei ya matai ko esa talo a Vincent ia wale ia sa ko talo ia tai tele lo matu male nei lava tu la mato ko mai o lumu le nei tu la ato te longa loto fa aftai la fio tu sai no me alofa ai mala tau singa o mato o via mai le nei tu la faftai tele la mo famoniang mato te talo le tu ia mato semo mato aleu i lumu ia lo fole tu me fa mangalo ia te mato no fa nau mato te talo le tu ia famonianga i lunga ia te mato mai se sio mato no samo nis foi lo fa penal fa mai le nei proclami tu fio le nei la lai mato te talo va lo tu sa so mato manuia ona lo lava swafa Yesu mato bolo bala o tu nei. Amen. Oh. Amene malo lava fatai lava Vincent boltalo matamufie ia nga o tau fa fonga mai le lava o fai lava le mea me tau te manana o ai o le kele lava la ko nga message mai e ko sau lesi kapopo kalame mo Vincent na kele lava ko fisiri na tu uina mai ai le ia se taimi le baya se tona ia le ala o fa tas mai fita le ia Vincent Bela on fayatu taino lumana I Vincent is the eyes of us ile nupa ia bela on fa mai tu si nupa ia Israel which o telo tato ele isi type ele lavatia ele se tu pitito ia ile passe se la tu Israel wa le mo le wo free le o tato se vanga na lava tangata fenga luenga e pea una mana nia le visa am tafao ele mana mi se visa ia o Vincent, he is our eyes ele no pa ia langa platform lea le platform a Vincent Le Faasoa Manuia. Faasoa Manuia, it's a big platform on Facebook. I'm not sure about Inisi platform, maybe YouTube or Instagram or TikTok, but Faasoa Manuia ilunga Facebook, but tele la ila to kata se le ko kalami Vincent, o lea mata atu Iglesia o video, o isi festele o isi fesili. Le potu lea sa fai, le tal sa minga a Yesu, ma ona o so, e ko kele lava ka ngaka ia ke vai, le fai, o loa fai ma matanga le taimine. Vincent? Ia, sana mai luana. Ile potu lea sa fai, le tal sa minga a Yesu, ma ona o so. O lea ua tele na o tangata fai ai ia ni matanga taimine. Israel. Ia, saole, ia, ali tali atu nei sile fatalo fatu le pa ia malo sa molo penana o mo tatu fasa longa le nei tula me se voi lunga le fa piolo ali Faasoa Manuia me se fule platform mai ali to fine ya luana ya malo lava le sai malo ta wata ta wata me nei Jerusalem nei e saole famtalanga le luana o le potu le au pito lunga le upper room ya lu o tala timi nei no penana tele tulisi tele na tolo asia si mai o fa penana asia tile potu ya tele la fo ya pe ele asia temi talo tolo le ai pa ia tolo mal tuai fa mu wa fe ia mu asia si ai ma mai el potu yo o le potu no ale sa ia ile li faula mo no so ile vai temi
telefoni si vavenga telefoni si vaenga sa tupu tonu potu nei o le potu foi nei o tu tonu o le no tavita o le tuli manu o le no tavita ia ma o lalo foi potu le o potu piko i lunga al pito i lalo lo ia i tunga ma o tupu le tavita e o malan temi nei e pito i lalo ia le tunga ma o tavita ia o lunga piko luma ia ile ia potu le ta o le upper room potu le ta o le last supper le sa fa ile le ainga muli le I faula ia ale I falataina ia pe tuina atu le famsinoina ia ale I fasatoroina le e foi vai nge potu le a luana ai alo tonu ia folinga mai o a faalia I uma ia tapu inga malo sina ia tolu I fausanga o le fali por fausanga potu le as famtalaina pe ona I vivi pona aso fo le fausanga pitu o inalo tati ai falling o sunako o Israel o sunako la Israel e lo na boito tonu iona liko ia po ona I vivi fo la ia le sibanga te tonu na fo ia o banga ta o shrine ia po banga le te kilinga te wa ia mo meu o tusi fo life fo ia la banga le la banga people mo salem ia be pese kona na ia ma fat fai tauranga lola nga I po foringa nga e tatu Cristiano e lau I le nofo mai ai ia fo ia tapu inga tonu e tonu le potu pitu e lunga e le ngata I lea tasi voi le potu ro tele lava tu singa la fio pa ia le tua I vaenga sa tutu po tonu to tele ani si e na ona sia fo ia lea ma tu tilo mo li mag ia awa o ia tele lava na moto ia nofo lava e sa I o ani si vaenga sa tupu tonu le potu lea ai le I e lo mo fai o famtala ina me tu tele tangata pera tulanga lea ia te wai ia mlo mamlama ia le olanga fa tangata le o awal pitu silo le maulalo e tatou as a human being ia wa ia me so tatou ta sama ai fatu ese apa pe ese tulanga fole pe te ole tua ile tua pe se o pusala ia te o mana mi es fatu ese na fole ia matu pe o inai te o tatou tu vai o tatou tudi pe o wala le ilo ile mo wala lo tatou rotu ia pe tai ane o potu le ia na fia malawa le fa o pe fa fia mai Yesu pasi mal tu ia watu mulu vai ala so to le potu le foringa mai al watu fa ola la wa mo la lo le tu langa sai ai ma mulu ino no valo e over tu le mo la lo mulu vai ngai lo tatu le tatu tu ola ule fa liu ola ule vai wa ia le experience wala ko tilo tonu potu le ia le gata foi le potu le sa fa ngai le so le la fiete na mali wele li faula i le mo mai la fiai fa tali le tu mai na fe me ai fo ia mo wa na mali lo Yesu a ma ta me u ta no po le alme la fa no pe o mali le la tu tai ia po le li faula foi le ia ta foi la le potu la fiai pa tu ese situ lang ia le si vaenga sa tu potu le na fio me le pa I ngora so ia le na mata e lole le Pentecost se te la vaenga o lo tu tonu potu le e o malal terminator te le tu li siro ko pelana si asima mata po ata I tonu potu le tali atu le to fin Vincent e peila bona sa unua I taimi mua o isi o tele o isi e ulu fale atu tonu e mo ia na le o mata ai e alu e ulu fale atu tonu ia o e lava lea e ke alu waku e ke fia mamalama e ke su o le ani o whalongona wa lenga e sa unua mai e sa tele lava miracles sa tele lava me sa tupu miracles sa tutupu wai le potu lea o le ani o whalongona pea o te mina e wulu wai ko le potu lea I whaftea mo whafsi e whaingata ia no whamtala tūlanga o whalongona o tino pea wasiasi I tono vaenga le ka holy site kongo fiong tono lupa ia e whaatusa se whamtalanga o se upu fwele ta ua whapole oli o le anganga luana
O le upule o le nganga. E fai mo fie an whamatala. Lo whalongona, ke fiwe e su ani upo whamatala. Ai no fone whamatala, pe awhisiri se si, o le whamatala, le ale winga, o le upule po le asu whalongona, tūlanga o le nganga. E te whalongo tuai, te ese ala whalongo. You know, ese ala whalongo, ko se pēta milo, i aile mi whai e upon whamatala, on whamatala le tūlanga wanga nā ua e o iai. Whapena vola no whuanga e pe awasia siai, e mai se vola i le apolo ma. Pero ta ngole o fai tau tala. O sa ili se ata vole o te mata i le lau i umala bavanga i e tia. Paula le tu muli. Alo walo lo te savale unofu mo tilo i Portobello i ngala le e mo e tia pi e tele i la ngona fuila i le pi e mo mai le ngapa i e tia pi faali i lola vaenga i e mesa o fai tau tu pa ia. Mesa o mata i ata po kia ngona YouTube. Tilo ele vai ter me Yesu po ali vai nga umala sa tupu ila po ngona walu lola ele ngata lai dia la tu lele nofo le uma fo so solo mo fo te bulata ki ngofo picture fo ngale le tutonu i Yesu mo na so i vai nga masano fo nofo pero tu la ngai o te fa longo tu fo ile fio le ngang pa i tutonu le po tu fo le piwo fa fi nei lo lotu tu la ngai ala i ona pi ko open atu lo vai ni se vai nga pe no ta o wole nga o le potu ale o la tu loa o i nga lo loto mo la le fa lo le nga mo no vai ta siri tu sa la fira o so o le si pitu le sa fa pe na fi me nga pa ia o no fo na tu i le pe pese ma talo na es i fo le nga e te mo mai e Maria mo mai ta mo mai ta o mai a ila o so to tu le fa o tu langa ia o lo ta pena au te le alu tongo vaenga ia pe potu le e la ngona le fia you can feel the spirit ma losi fole e pe fa pelo ta pe fa tu lia fole le pe le ke fia le mo tali se e tu la tonu wa pe o lo ia na fa no no pa wa ia te na yo mo le fa lo ngona wa ye le nganga fole le ia te o fole le e te tilo tu langa ia pe no fata ai mo wai ia nga le na te tilo por kuli mango potu e ro le ia le tu le sa tu ko le tu o ile sa ta sa le la le sa ko te sa ma o le tu tonu le ngo fa le mai ia ku sa le ka ka ngo nga le spiritual side of me fa le nga le ka ki me ele ta wo le ba ia sa you no no ina ta unta tu sa ili fa mo la lo ta tu lo tu ta wa na le tu ia a mai e te o le ma na ma le ina ia o te o fai o matala la wa pa mata ia i fu ia i va nga ia no mo la ia le o te sa lo le ia o le ngata o le sa te fai tau ia o le sa ka study ia le waka sa vali ai ka tango mo tano fo ia le lo campaign a toro le pela ngana le pe mai lo le evidence le ke no fo ba no fo le fa matala le pe era yo malos ia le fo la no te no fo fa matala le po kala ia e lo se anga ba po se ata mai ia po le afo ia se tu langa ia le me o te longo se me lo fo mai anga pa ia te tu fo tu langa le na mai ia le tu ni Israel le tu langa ile na te tu te mga luenga ia ai o le te pu e me ata fa mata se o tu pelo sa mo tu sai manei me malawa sa tu tolo i vai te mo Yesu o lo ta o tu spa ia lewa a tiri te vatu fa mauti no fa ta tonu le pa ia malo sa mo se ta tu no Vincent o te la boka la mele o te kele la boka makai totally based in the Holy Spirit. It's a no my love oil Holy Spirit. Holy Spirit. Fatua tua le ofata se Holy Spirit ma fatua tua. Wa fa mai le upu. Po le ala ba le telo lo to mai. PhD degrees. But if you don't have the Holy Spirit, you're not going to get the revelation of the Word of God. That's a totally difference, right? You can have all the knowledge in the world. If you don't have the knowledge of the truth, which is the truth of the gospel, that is nothing. You're still living in darkness. Holy Spirit. To attend is a very important guy to know.
A very important person to know, to tell on our Christianity. Ele tell se la to loa in the Holy Spirit. O to ai ta abatalanga Vincent. You can feel it. I can see it. I can feel it. I can see it that Vincent, if you feel telling the Holy Spirit, he's full of the Holy Spirit. I can feel it. I can feel it in my spirit, and I can hear it. I can see it. Whaamatala mai Vincent, whawhewhea o ne e loa wa to telo tātou Christians, latu le o mana po ai the Holy Spirit. Ia whawhataila wa mon whawsili ia peo sa moni whamao ni lau whamtalanga tulanga le peo lo lea mausi anga whamoe le lea ngau pa ia. Ia tulang fwe lea lai o ngā malo silo whatutua mo lo talitonu lau i fwe fōlonga le iei ona ole ngau pa ia. Lo tato fai tau le fionga le tua o tato malama le tua te male tua le alo le tua le nganga pa ia. O ia lava le tasi au sau o i le si ona vaenga pe whale anganga. Ona lawa ave ia lau talitonu fwe ngā ia lea. Le o fai tau tus pa ia o malama mai. A tu lai le situ o oe le wa avea oe masui wa ai o le nganga pa ia o lo le o tutonu ia te oe. O lau tala noa lau Faasoa o ngaluanga whai o tute tu maanga. How you treat people. If I feel that you are representative of the Holy Spirit. Ele mawhai ono tātou pepese tata noa whamutala le whionga le tua ai le opa ai e tātou. Ele mawhai ono tātou savavali e tutalea wa peno tā ua fui tela Faasoa luana. Sa moe wailoa umane li whaola. Tantonu. Sa moe wa talia. Ale lona tolula o le savali ai. Pero tulanga na lea le on whawhainta. E te tau wala ngau whaatasi te tolu lea o lo wiloa, talia, ma lo savali ai loa. O le lai mau e tele tātou le iloa, ma talia, au savali ai, pa tulanga nā lea ling whawhainta. A whatai taila o tatou savali ai. E mau wala e te oelenga pa ia, o na sasauni rola ia le o e te tau ma le tau wala whaatino. Le tele lava pe o tulanga nā e alai ono to tele lau ke risiano e tau. Whaafenga tāpu le ono mai sa wali pe whaapenga ina le ngang pa ia la tu te tau te whaatino. Ono le maa losi o whaatino. Pe le swetu langa ngal tau wala ia te mile between the flesh and the spirit. And you are the one in the middle. E whaialo whai uma. Mantua fo ia tātou na whai ele i whaatusa tātou tamā. I ona mai lelo tātou koe a mai ele tua i tātou le lau whiwhiringa sa alotu. Pai e lau whiwhiringa pe te usta ia te ia pe te aluana i le situ. Tu so mea uma ia whai. Lau whiwhiringa lava te Manuia ai. Ia ia langang pa ia le tue ia te oe. Awe lau whataua, awe lau whamua. Pe no tāua. E whiwhiso swani me langang pa ia te oe. Ai o oe lava ia. O rou le tue se awanoa. Whataitainga. E iei vaanga e le te tau ona e whai ona lai sila fia. E lo tulanga na e whingara i lenga pa ia. Ati e istangata e lafo tu lava whamtalanga e itai le situ. Ala lava e whai, ala sila fia. E lo whingalo ngā lenga pa ia. O lafo, o tala e whai. O ngaluenga e whai. Nisi, ua ngalo na wha maoni. Ono lai tiutiru ba ele sisi tiutiru mai. E ngalo ia te e leo lenga pa ia le ia te oe. Tau ona e wha maoni ei. Ai wha maoni la le lua whamalanga pa ia. E te tala atu e renga pa ia te oe whamanianga. Mai lola ia leo, e no fore whangalo tino. E a vea matari pupuni, pore tari tā, mole tui whale tino. Ina ia pui, ia oe renga pa ia le tune te oe. Ai alau e oe renga pa ia. Ta ialam, ta imua ia te oe i vanga uma te ali ei. A te tainga whapole aso, a whapeise vanga te whiaru ei. O leo maa whana no mawhtanga marenga pa ia. I lo le leia le ngapa ia o oele la e anu le la ki kolosi pa pe mato le la o le palona. Talo le ngapa ia wha muni. E lo fo mai e te tala ia lo fo mai whatasi mai tia. E mua na le ngapa ia aluanga i o. E muli atu o le tino na whala walo le ngapa ia lona i lo. O oe o lana uomo mai. O le a ia te tala, o le a ia visit la i isi uma spirit la i o. E tau o tuai. O la uole sa. Aua ne e sesi o tau e. E whaleanga i sesi o tau asa whaia la uole sa. Kusa pio le relationship nga o e manangang pa ia. E mawhai ai o na whatau nuu te tele o ngaluenga. Pe tu nanga nā lea lei o na mālosi la ui whai Faasoa malau.
mala tu fai lunga la pokalani a tonu se na lo fo mau mai ono lo te mau tu ya Israel i wa le stu langa na le te na pe e fa se ai ni so tata ko fa pe wala mo tata no fa pe le Israel e se tata no wana le tatu fai tatu spa ia ma tatu i lore e Israel a le no fo mga dua i tonu o na le te le fa mo le ngalu te lo fo ma ya tari atu le fa sili wan Malo lava Vincent. Pe lava e sau noa I le vaiasa o tua na I le nu pa ia, I le nu leo Israel. Pe lava no fai atu, fa fia lato sa pati. E le tantonu fo I a Yesu. O lo fa atali pe le nu leo Israel I le Mesia. Some of them fa mai o Yesu o le profeta. Pe foi e sau noa e vaiasa o tua na e le fa aloaloina se tasi I lona ia lava nu. Dei lava le sa e mana I o lo whamatalanga I lea I le vaiaso o tua nai ia e mai se po nei tangi le nganga pa ia o le tua telo I tātou e le mana malama I le nganga pa ia ka e mai whaalongo fo I le tusia lea I o le Old Testament, that's the work of God. The four book from Matthew, le tusia Ioane, that's a work of Jesus Christ. Now it's the work of the Holy Spirit. Whamailali e ese tā ua o tātou ia tātou malama I le nganga paia. He is the one who is finishing the work of Jesus Christ. We got to know this guy. We got to know him. He is the energy. He's the power of God. We got to know him. He is very important. So mana ia Faasoa Vincent ile tu le as I koe o ka talanga ia ngana pa ia se tani ruma nai. Sau le si te sili fa fe le bainga lea o le mea lea sa boke loa kele I o bainga o ia Jerusalem na na o ia o fa fe le bainga lea sa sina ia le toto por palapala o correct me if I'm wrong por fa no lea o le toto tatu le palapala Yesu Cristo. E o iai lava nisi vaenga o tutu va venga o tutu wai po fai matele o ni mata anga o tangata nita. Ia, after lava mo le fausili I o le vaenga le sa fasa tau le li faula ia polu ngai korkota a Californian. Na le tutonu I le aituai. Ia olo iai vaenga sa fa pena wa te mine o le to iai a si vaenga na o le a o sa tau la iai. Fa maunga ma tutu singa fo ia tangata ia le tutonu I le malmatuai. O le a o sa tau la iai te mine ma no fa tonu lava sa tu o sa tau. O te mine, o te leo vaenga tuai mantua e le wa lua fe tau sanga. Lua fe lua tonu. I au te imi na tukusa mo faisinga lewa ai ona o le lei o le pui a Israelu ma le si fotanta kerisiano I lawa I te ino whanga umane ina ia whasau ina I me vaenga o ila I lalo le alkolusi o lo whapena ona I ila le totole le ta usi tulo o I le sasisina le totole li whaola. O le situ langa na te no fuafu le pe e awe lo mafofa o na mantua. I le te mile na whamasino le li whaola wai whamasino li whaola le situ a mata mai lava vaenga tonu sa I pi lato. Ia matama leo si fasa wangala tau le si whansaio tangata nukule pulpule le I le fasa tonu le whaola ma tufu na sasa mai lava le whaola me le si tu le tau le pimile o via dolorosa ia o le mamao le vaenga na sasa ina le whaola ma le tūlanga sa whapenan fasa tonu ai pe a ma se patita inga pe Samoa ia pe aluatu I lefu ia I pa tatu fitanga I mulu pe tai na tule I polu mo le fale fole le HRPP pe tesa e alu ngai tai mulu le mamao pe afa kilomita pe lo wingo vanga umale sa sina lo matoto vanga uma atonu fo tulanga na ya lai onga mamalu tutunu vanga uma sa sina tutu le faolo avanga na la vanga tonu sa pa pe na no fa sa tau e pe ila le si vanga pitusili ona matatia ono ile ngasi sinelo no toto le temi mumut mantua fa luana ina wafu e no fasa taro ia le sa facility tai fit to sia kitasi po mo yule li faolo ina ia to confirm
le na watu ro le tasho fita ba so olo nei tu ile tau ia ole foi e mo mountus pa ia fa mai na puna mai ele vai fai longa ia e tau titio le fule no winga wa umone le toto le fa all his blood ma sa amo o ma so strenga tangata la peo tulanga ye peno ta e fai tau ata topi e pasi e fonga le pe fa ata tala fonga le lua toa o titilo iai a mai le ngang pa ia fa mai fita wa vai puna mai le vai le se toto le lona toto ono fa manga le no sang te mina nei o toto lana la iai vai ngono i lo ai le iai la palpala ia la foi fa mo nga ave tanga te so ra e toto le ma ave a fai wa testi le la ia o ma te minei o ola pe le toto o ola o lo maua ia fa i fa mo foi la ia le toto ia foi e ma tu i ngale ba tu e read ile ia le toto tangata e tama fere xy ia male ia manisi fo ia xy male tu tina male tu tama ia toto le o le ngai isu nga wana fo mai tasele tu ai o le tu tina e pe sina va venga tasina va venga pitu sili e paule e saure fuori toto e nga o tasi ale tu le inga le tu tina o no o le tu le e lon fatino ale tu falanga pa ia e lo mau le reading lo walon tama wa to mo le nga pa ile ya maria ai ma tu fela o ia tala anga tatu bolang a me sa tatu e pe o tama o le tama e tu so le ngafa ainga ia fa e le failanga tala la le ngafa ia Yesu o nga lelo ia lon tama fu le wa pito lon tina no winga to so la ia le lon tina le ngafa le la tau mai lo le ia ta vita ma yes pitanga na nga Yesu fu nga le ia ta vita ma yes fu le lo le tu lon tina ai o temine lo ia la val toto le ia la fo le is fa mo fa mai il pito ila lo le fo ia ole i vai nga tonu ale fa mai sa asa ia se ya fa se a wivi po le skeleton ai lano pito ila ona saula ia le ona fo ia ole toto le li fa ola si sina tu alwa kwa kaule le skeleton le a fa mala su nga su atu po tonu ngale le a wivi le a fa mala wivi o atam fa mtalanga ia le nei ona tu e fita le lo no winga al watu al toto le tau tonu la le moa au le o le wivi le no winga fa manga na tu e fo ia fa manga le lua tangata sau lua tangata tu e alu ngai linga peno ta o fa manga no so le tonu fa pau iu taia Roma o ai lava si ai fa manga lo mala wa le tatu le fa o Yesu Kristo Ma Vincent kuwa ma ngai ya Faasoa I hope all of you guys are listening. I'm speechless. I'm really speechless. Well, leanga pela na sa no ali fa pe mai vela mai ele chocho le ina mai il outside tisi i Jerusalem ko kele langi Christians ni tsamata Jewish wali ulok le Christianity ila sa kilo ya i Jerusalem e talo mo fa si o tulanga le wa pele si vai nga le ala yona e no fola pokala me e luita wina ya o e tangata ko le ona fa mai awone o toni ya ona isara e lule fa sa tolo ina le fa ona ma la tu sa nga le anga sala tu le ta o ta to fa o lo yo mesia fa pe ye ti o le ngang pa ia e le ma fa yona fa se nga tulanga e le ma fa ia ti o na ye se ma si nga e te ma fa yona tu si lima ma e fa si le tulanga o nei mea sa tupuluana ti la fia le tu this was all God's plan la ia mangalo o ma ona mai la ia le nga pa ia le funa tatu fo ia e te ola e fa masenga ia e vanga mai on tatu talo ai e vanga ma tua le ma fai ona tatu tu silimo fa msino ia te watu fes fa te ine tono Israel pelo tu tamu e se tatu va ai mai fa
e se tatu mai tonu Paulo le tunu o lo te lo le tonu le fenga le tu tala i le tu ya pula mo se fa mo ni lo nu fa mo ni ai se fa e no sia lo nu kusara o fenga nga tatu mai sara e through mai ne tu tatu sta i o fa mtalanga le tu ale popo a pele te anga le anga ya Israel ele popole Israel ya o e tonu pole tatu i le tu o tu langa le fa tau pe tatu ia le patau pe tatu te talo le tatu talo mo file mo Jerusalem atu talo mo no le tu according to the Bible a ka fa ma ia la Israel le popole Israel ya tatu ka ka ko poli ile tu lang e banga mia fo le mo tu lang ua mo telefon fa fa tatu le tele o vai uma la tono le fianga le tu alwana Yo le nata ua ia kaspolsi e fa ma tayo ma reko luka ma yone ma tua foi o le situ langa sa foi ya ele sale tantono tangata yutai ya Yesu ono yutai ono Yesu le o ye foi si yutai o tangata umala bola au so o Yesu o tangata yutai tangata mulita ia Yesu le motu tangata mai lunga Nasareta mai sibai o tele na to tangata yutai o tangata foi la ia ina o mani Yesu fa mai o tu e fata lai fai o to ma ko mo so o ia ku o tangata yutai na amatalia mai ta to fa tu to Christian o no angale ai tangata ia e le se fa Christian e le taula on ta tu sili o me o talo na o talo o ta to ia le ma siang o tangata foi la ia le o mal temi o lo tu mau pela la to te to ia Yesu le la e fio le to no Israel temi le o la uia mala mai o Israel ki visiano i o tangata e mawhai e o tatu whangaina e mo moli di fe au ia Israel e winga lo tatu Mesia i e mana o mia nei la tō tatu te talo i na ia wha amalo sia la tu a whaposi upu whunga leo mea tatu tau sa ia Israel are ai o le ai whiwa e ka ua kua e le tatu ngā Israel ia Yesu au wala tatu feitai e ka whaikuri vai i tatu te talo sau si aso e ngā lua le mano le tua e pangalia e sawa le tua long time tatu talo i whatau ana ai whea ngai le tua mono nu telefoni si whea mai wale tu e si whea ngai ngā le tua mai fo ia mono nu o umi wale tu e si a fo ia mai wa uma e hai o le nuu le alai ona mai e le tua mai fafu i kupitu whaasawina mai ona iei le fufuanga wa iei vāvenga o i mawaenga o iei fo i whea ngai ngā le tu se re mia na fe tala Yesu ya tavit le tala ngai ya tu ya tavit la tu se fa pe o la fe ngai nga mo nu e fa wa pe ai ai le au mo po e tu mo pe la fe ngai no no wingo te lo nga la o fa ngo la la ngo le tu se ama se i fa tu mo la i le fe ngai nga le tu mo no i tu mo pe e ti nana le te tonu tangata ni duana le fa alu tatu me si leo te nofo nei, a lea la wai whamania i ele tua. Lau ele, vai nga umalo whewheo o iai, o tu langa o tamau a inga, o le mana walama, o le whausia ina o whale, ma vai nga umalawa, lo whamania i ele tua lono winga. E tau te whiwa tau te white a Israel. O lo whamania i pele tua lono winga, tau na sui le approach mai ai, tau te talu, tu vai sus. Nga ngang pa ia ina whapenau, whaau whale ia nganga maloto tangata Israel. Ina ia mawhai o lātou talia lo tātou wari o Yesu Keriso mō lātou Mesia. Ia stali atu le tūranga, Ron? Mi ia le i a Vincent o ke Lord ka kai o uti. Le ngo ai ku le sia o Manuia Faasoa Manuia la Faasoa. Ai ku le sia o video le o nga lo pass through wa ya o ke le fa long wai la le o le ale van o le ala le uti. O le o le ngai ke lo le I'm very nosy. Yeah, se fa makala mai nga mangula wa e dunga I o le ale mea. O le vanu le ata le oti. Le tūsia salamo vole le lua sumaltu. O le kusia le ta ua o le alio ki tiona. I lalo tonu lava le a o le mongo olive. Sa o walu i le aso tatua nafi e nganga o walu wai. O i e tere masa ingo pase I aluana. Asia o ni tangata. Asia o ni tangata. O mai temi nei.
ona la ua uma ona paia inga le lei ua uma ona faifa le lei fo le ona awala ai i le taitai lava o Sofia pe e nisi e pasia le tura ki ngā lava fa pe e le shortcut e sau mga mongo olive e te alu la wala le onga e sau le lunga le ai tua Jerusalem ai e ta amilo tangata e ta amilo tangata o ma vo fore fa pe se walo ye se asu ngalo tu tikilo ye mo sa ba ba o ingala le sa wasia se loa ele ile vangu sa ba kuso I foi la le o ile tanu mal to tele tangata yutai ye foi ni tangata a rapiro fa penga o tanu ma tu foi la finga le tu fa me tele wa na o leanga o la pisi o pala o ala bani bainga sa ye yaso ye fa me tau ai I fafo I au pao I Jerusalem ma tu sala I la bainga le tu se la fo me la pisi le situ ayo o tu nga mau le situ ko sala pe o Yesu sumu ai pito foi la o I fa me sai ya sola isi foi pulenga le ke me ne pukan sa me o isa fa yo si tau la fa ngata me ti se tulo Yesu sumu me fa I tau langa no winga o ina le fai tono e tala ta vita me esa vale tu se vale le vano le ato lo tu so le ato lo ti le te sa vale ia le o aso tu ma le la lo walo sa vale o tanga fa tu mo tanga te e lo tu tele wan tele la ba vai na sa pa pena na ave o le tu la ba una la langi nei e na fa sa wi mo me o le tu langa ya la ona malo si lo e peita e se fa longo nga mau e tau ina o walu le valo la te lo ti wan man tu foi o ile le tanu lo na tari I vole lo Absalom e tasi le tama sa fa sa tau lo tama sa le start ye man tu foi o Absalom na oti ona wala le velo na ulu le fu e vole lo la ye le na fa sio te lo la ile le la I lo tu nga mau e te le tu nga mau Absalom le e le ngata foi o le foi el tu nga mau Sakaria perfecto Sakaria I fo ele vanu la tuloti man tu fo saka dia le tu siel te fio mai ole di fa ole tu no mo ori le vanga tu no le tanu nei e fio mai Yesu tu no mo ori no spiriki la le alu ma fui o la tu la ile le so le o sa vale tu nga wa la kwali yang fa ko la I mo wa mo le fui o lo sa badinga la I dunga le tu nga mau e fo ya Absalom ma tu la I tu nga mau o tu ye yu na fu na ile tele fa nga ya so e batu tino tanga tau tu se tulu ona tu ule lungo fata ko na ile e sulu ang e usala fa tali tali ku se ta o vanga ta o potu fa tali tali e umanga sulu fa tali la ile nei tau sang o temi lava e pala lo tino se tulu ona aula ile o wivi ona tu tin pusona e se la ile a fa ba no fu ile potu mo ni sang ta fu ya fe o tino tu atu le ta sa ori luana sa ule expecting ai ni ulang ona fa pe tu la ile va a ton fo tu langa le la io ta ul banu la tu ma ko yo malu ia la vengo sa vali I tu in fonga le no fa nga yo tino ho le li ngari li alo tino la fu te tonu sa mata mai e sa mo la ula no fa nga le li alo tino a tonu fo ia le tu langa le la io fe te e sa vali ai ona tulanga mo pena ai sa ma lo selo fa tu sa ma lo selo te tu paola tala no fa pe atu so e mo ia fa ma ni a le tio fo ia le sa vali mai ni si ona tulanga le o lo ia pe ia nga le anga ko sa pe o le to fo ina lo fa tu I le tulanga fo le ia sa ma lo sia no fa pe le amo tu tilo no fa po lo fa fa ia fa la mo le tam fa ia le ia se fai ona tapa ma le pulo le tu te malo fa pena no pui e ja ia uma lo le nga ia fa solo toalea o wala tu nga mau i foi tu nga mau Sakaria ia o le se vela tu langa ngai mali ai o le atu no fulo ki fero nga wa I le va vea e tu si ta fitu tai au ke ro ku esa vali me le sta metiti nga sa vali me ke au sa vali kwa ku ia ia o fa pe bu ko fe sa ule te mai titi ko mau ye ya ki lo fone wa pe o la wi nga titi le ye ba le so se ba nga titi le tam fa titi le tu le bon fa fi tau ni lu tau tam fa ki le positive side o fa pe bu le lo po a mai le disi a nge lo so mo sa va ye
Ia maka si fa mo matu ia mama tu matale masta me titinga o sila ko ngo me o Mohammed lo ngo ia fa maka kwali le mati tiro le situ na mala ia le mato sa vali maya masa wa ma ko ya ko sa le pito le ai o ngona nga mau ile vanu la tolot e le o ngatu tonu o le a o le manga le tafu o le mongo olive ma le manga le ma le mongo siona o le unga la po le muta i o le fo ya o le wana le e ke la ko e tau e no le fo ya ki le vai o silo le vai ko la ia le na le fa pena fa malo lo ina Yesu ta waso ia po lalo la pito no o ta vita e wa vai nga umai ale e tutono o Yerusalem temine ia titino mai lo lai lunga vai mo la lo yo ai ki kilo le lo tua vale na ele mal au le tuta matau le ele le mo olive a te tone ma na ele vai te mo na wale le ka wala i mo ia la te fu au mo te o tu la vai il mata mo fi a te tono aso ia e malesi tu langa luan ko me yo i te ren sabri vale i tu potavita le wala le tasi voi la le vai na sa vali Yesu ke wiso mon au so i mo sa vali mai yo ngai lunga le ile no tavita no vai ngai lunga mal kele la bana fa fio ile li fa ala ile wala le ia au fio mita le tu mo le vanoa e lo tu ta sa vali vali ia mo tai lo fo tasi ne o vai nga na fa fio ile li fa ala ale ngate le si fo le tu lang o lo iai fo i au pa o le ko ia o do fanga le o lo tu si ai mau e reference anga iai le wing o le wana le o lo sa to lo tu fa perfectanga o lo sa to lo salamu mo fa mtala au ili mai ai ia le vai nga uma me se lava tu langa ile wana le vanu na trot Ia e pei lava no fai atu taino luma nai o le manai a lea o le portalame le nei o le Faasoa Manuia a Vincent Jr ngai lunga o le Facebook he's our eyes i Jerusalem o te tele tato ai longa tatu o atu Jerusalem I'm not, you know, I'm not going to say that about me I o ke fia halu lava Jerusalem but he is our eyes o tato mata nei Jerusalem ia wa o lenga ko fa anongo i le tusia tavita le bando le ataleoti o le ala fa pea ia ai lava o sana ia lava te talo a le ala e ai lava le meka o le bando le ataleoti Jerusalem I'm learning something new ia ai pei lava no fai atu tatu taini o ti uti ai pei o le sau noa mai le taini tuanga i le anga pa ia i le angano al fa mangalo Lea sa iai se pokalame se tasi fo i tamali o tato atunu. Lea nga umakamaka ai fo i le na pokalame. Wa kele lava nga sau o ke le malama iai le sau le nga sau ai sia tamaa ai beila ma fa yaku e loa a spirit will know another spirit. A good spirit will know another spirit. I can tell ki le lava le nga pa ia. Fa susuani lava le nga pa ia ia te oi ya tuangane ya Vincent le lotu fa mangalu awa ana osesi ia I go back and forth I go ia lava le nga fa mangalu ya te oi Vincent se fai mai lava saltala ia i lautali ya tula lea i le tamale o ke le o malama ia ai kai tira mo fa ke le mangai a lida e kau lama ka ko fai tete because once you open your mouth, people can tell who you are. People can tell who you are by the words that come out of your mouth. Ai na ye lava so fa no noanga. O ke le lope ke fa longo mai. Ai na ye lava so fa no noanga. O na e mix fa kasi male upo le ali. Male kaspo le sa noanga si tamali. I'm not touching you, but as a leader, we gotta watch our words because look up to us. I only asked Faasoa night to Vincent. Yeah, Taylor mo le fafsili le tulanga e sao fo ia e fafsili sao mawale ia kilipi pore tau ia Faasoa matua le so le fo mai wa doctor ele le nai address ele il le uso matua le sa fai melanga video ia tia tono le o le sunga le fo mai
ele patino no ita cha te tono sa ita ya Israel ono na ita ya Israel le ai pi sa fa penala fa nga lola e pa na tulanga o sa ia ta ulo ngo ta ulingo matua ia sa ia fa no no na o sta mai time ia sa ia le la ulai nga sa fa ia tu te tali te ai pa wala tala fa ia tu e se lo vai mai fa fu e se lo fa tal ngo no fu vai no e se lo fio mai nei Jerusalem ina ia e lo ai vai nga uma ia te ita ia Israel telefonisi tu sa penantus tu sili mo mai fa simi mai lu som tu ia sa mai la le ngang pa ia tia le musumunga a wole popoli ona fenta ona ele tu salangona ona ele te no foi nei ia ona ia la no fo mai fa ia la fo sa ona fo invite ta close to tu mene Jerusalem tongi no passe se sa nei Jerusalem mai tatu ti tiro to te no mo ta ia ne se fo ya ni se lo fa plan ma to Faasoa e se fo la ngona ia pero ta e ti ngala makanga ngo ta le ngo ta wita no sa ta o wo ia ma se o ngai o matua but at the end na mai la pa if mai you know what it is not worth it ele se mela ta tu o vo ia e mo ila ba le sta ngata fu le se fai fe ia o me alo fu me la pa ia ja na ia o mana mai te no la fe o la na fionga o te tonu sa mulmutai dali fo mai I se mato fatala no nga te si fu le tio I New Zealand sa yela o fam talanga sa fa sile fo ya o tulanga le fo na sile I la ngona e mau al vai nga tonu ale sa fa sa taule ni fa o tali la no tali tu fa ya tu ai o le tumu tangata so staini la o te alo I le no fo o te va ai le tumu tangata mai ma o le lalangi o tu risi mai lato malava sa papena ona tumu e peo e loa ai fo linga o tangata se e yaso ia te fa pe malava tumu mo tangata e temi fa sino le ni fa ola temi fo yan ala langa ai ma tustu silima ia te ia o fo lola ia le wala no fa tele film pa ia tu na sa matai o rufu fa e su walu su iwa ngai fa tanga ale li fa o na oso ina wo mai Jerusalem la tu o ia la farsai ma tu su o nga fa tonu lola ia la farsai ma tu su tu ye su le moto tangata manu ese la te fa sino mo fa sa tau o la ula le mamla mo farsai tu su o ia sala e tu mai no ngona moto tangata manu ese mo ia tatu lono I tatu la vanga I le pupulenga o fasiotina ole o fasatori o tatu li faula le la mala from talanga according to the script ola uia fona from talanga ai wole fiela le sunga di foma I fai mai sa le engi tangata nu ese ona la ese fola I o tatu lo foma o tangata ta mai sa tanga va lo lo to mai le ina fioma le tua paula le porenga sai ai ona sa fai mai le sunga le foma le doctor fai mai e te tau ona o no fai tau le fionga le tua in context o pona la e ono le upura context le fa mo mai au o mai tau lo fa tatanga mo fai tau mai in context o fa mo la yo context ya o lo walu de afa ya wa ia la fam talanga wa ia tita o tuspa ia e fai ngo fia le tele o fam talanga tustu singa e iei fo istu singa fa perfectanga fa fata oto o tamala ie fa fata oto mai fa perfectanga ko ngalo loto fuli e te alu il context o lo walu le sa ili po fe ma fuai po le ale wingo e ke alu anga isi tusi e relate langa ia ina ia fa matanga ai ele ngata fulenga e te sa ili no si o manga pe fetau I tonu ma le winga le ma fam talanga le fai mai ele le fionga le tu e iai la fai upe ki le ngofo context e iai fai upe ki ngofo context ele no fai nga ngofo context a ko ale fionga le tu ia ula ia o mamla mana la ititi o tu lang sa o ia ngai manino le fionga le tu au fai sayo mana tu si upu moto tangata nu ese manino le se mela context ai fu ona la fam tala me ai pela le o fai upu na la ona le fia le sunga di forma ia ma fa penalo le ona fai mela na video na
Leisi no ia ma se me fale ton. So se si foi na I te la punta lame la tra sa o luana o te titiro e le ai ro tangata la I te mai o ti apolo o te le ia fo ia o te le fai fo la no fai atu samtaranga sa o ia na on sta mai taimi o titiro o ti apolo e te le malo ia te o tra sa o ia ma la ui fo anga ia declaration ang fai po le ala wa fingalu le tu ia te mo la au le fo no fo ta o fit ele pala ai ele fe la vese o se tas ai foi se fata ma ia ai foi se pulpula se o se tu no ia tia e tino le mo tu ona nganga ia fit ona Yesu wala li fa ola pa pena ona sale ma o e fe e moli ma tu ina tu mo na ia te o banga ta anga pe se o mai long time o la viana o nang ai ro fa manga lo susu le sino fa le tonu ma ua va la le me uma pa wale me ia tatu fa tete e tatu fa tete ona o le o tatu mamma na fiona le tua Yesu le ala le upumul tatu wala fo ile tatu le la fa va o Yesu ke wiso ai o temi fo le duana e tau tatu mamma lama tatu do o le saude wo sau waile te ina se la saule perfecta pelo la mata no mai anti ke wiso o tatu wale tatu tala noa ia tamo fai ia mai tangata e whaotanga ia mai tangata ia Yesu Keriso. A ta amilo mani si vaenga e mana o e awane i tangtonu. O tamalanga e taun tato tiro na iai, taun tato whasauni iai. O le whaatali tato le fiu whaalua mo le li whaola. E whaatali tamanga e sa wala to mong fi ai. La fwe ta pena la to, tamalai e taun tato tiro iai. So instead of us Christian, kau ki whetau ia kako e vai po la tato nunga sa apo ai se po ai leo tato I roi Yesu lala lo pumoni. Kau kako mai whakasi. E kako whaasanga kau tamale o mai leo tato ai. O mai tato whanau. O mai tono awa onga. O tu lei mai lava la tō ia whatutuanga o le tatonu. Kau kako ka penga iai. Ia ai maua ia ba ma tiu sumatua. E toke le se me pole ai taria la wala udia e su mai nei Jerusalem ma te fighti ai mai sin kofe no fa msino mo wala sa le vali titiro fa titiro le situ ia ona awanga fa nga mea tato sa mo ne se me ke pole fuaia ta sileli mo e ve Yesu mo fa aula mo te e fa perana di ma te ina la sunga me se voltala inga le nai tu talo tu la fo mo ia talo me fo mo la fitfita lo fa penan fe ngai fe matu te tonu i Israel. Mana ia malo la Faasoa pe la na e Faasoa noa mai ia pe fo io e maua ia te oile nganga o le whaamangalo. Ia oile lava le nganga pa ia whaamangalo ia e mawaina lava le nganga pa ia te oile nganga pa ia e mawhai nama e whaamangalo pe la po le ala se mea e sau langa linga promise lava Jesus I le gospel. There's seasons of challenges. Ai maua pe tātou le nganga o le whaamangalo. Ia o se awa onga fo I te le fo I le nā ia tātou. Ai se mea pe lava na whai mai tus pa ia ale tātou ali. Ai se mea te le fia I lo uso. Ale whai lo uso. Whai sao lo uso. Ale whanongo lo uso. Na e ale au mai nisi tangata o le board. Ko ke talangoa whaakasi pe ale whanongo. Ia ale whanongo lo. Then you bring him up. Ia maturi atu le whafo pe lava o sina whautuanga I le nei taimi a malo lava ia te oitua ngane mo le lotu whamangalo malo lava le whautua. Ia a lela atu atu taimi le nei Vincent Poliasa whautuanga. Ia e manai a tele Faasoa Manuia o kele kako o lo spene kako kaniri on Facebook. A lot of time is waste. Kele finga mawai, a lot of people are successful on Facebook, YouTube. Ai o kemi lo fa nga Vincent le platform nge Facebook e deliver my own message ale ia o kele fo yo la ko lo tu silima fa mai e fa au ona fea e kele ia se a ona tu pa ia e tele ia se a ona fa fe au e le fa au o le fa fe au but let me tell you something fa mai le tu si o le atua e mau wa le atua so se me he's everywhere. But if you don't seek me wholeheartedly, you're not going to find me. Which means,
tu o face ile tu spaia a o le la tu tilo atu le tu fa lo longo atu il tato tu ngane ya Vincent telo lo na mala na maanga o le tu spaia o lo reveal life for ile ngana paia le telo me ele o mala ai to telo ia ai o le asa fautuanga ia mai se fo ina ia lo fa na sa moa o lo mana o mia se suani o lo mana o mia fo le upo le ali getting a spent nisi, nisi family upo. You gotta seek the kingdom first. Seek you first the kingdom and his righteousness, and all of this will fall automatically to you, given automatically to you. And that's what tuanga in night to Vincent. Aftai lava le whaafsiri tūlanga le aluanga. E tau le whaino fwele tūlanga, ma tua o tātou tangatawa o ina. Tata o ia o ngā sā, o Samoa. O te lofa lawe a Samoa, la lofa nai, la iona whai pokalame wha Samoa. O pokalame fwele Faasoa Manuia o se tali le na mai le tue e tia o sa whatawa. Nā po se talo sa ia i te misa o ia i Israel mua mua. Ta o te talo lawe le tue te mana o mia se mea lofa mo tangata. Ia pe tai o tali le tua mwhai mai le tali le tue e tia o e wha o ngale Faasoa Manuia. O le a open mai. Ia no ofta tala I lola ia le i o tangata winga ia Israel. Ulanga nā lea lai o malosi le platform lo te iei. O no lo te nei Israel o mea umalabala le te tala noai. O le tutupu tono le o le tua. O me whananga lea lai o ngā solid ma mausali le evidence po le wani maule watu. O no le te no fui nei. Pero tulanga nā le o la au wha aina fui la mari tutoa. Pai mai fa e tete. O no le mea lofa na awina mai le tu e tia. Ina o toi foi mai nei lo sangwana no so sa wai nei. Ia pelo ta ua e si la fia le tolo fa me meno lo no mo no tangata. E pita ia ne o la ngal buenga le fe ngai nei tono malo fa tas. Ile te ta ona o au pito tas. Ile bao Israel no tangata Palestina. Tau la bona tu maua o le va. O tangata ya fo ya. Tau sia file mu. I tamane ye lua. Tu upela lo una mbolo lo fa ya Israel lo silfie le tu lo lot fa ta lu upela ngal wenga ye tau sile file mu I le vale o pe tu langa na le ala I ona matu I nei o no tau sia ino le file mu le va o Israel lu mai fo ya o Palestina tasi po langa tu langa malesi ba ngalo na lu ona musu sina o langa pa I no tu fo I mal temi a woni tu fo nga ina le fu a Israel a woni to fa ngai na fu Palestina so sa fa so lava ai fa nga u ta o le ai pa ia mai Jerusalem o wa o ye lu ai lo ke ni to ko ko ngora por kalam e lo yisi fa au si tu tasti po le ina o te wa mo fu le na fa pe fu ta ngata po le political sa tu fa po kiki tu ngala na pe no ta o le fa so pulu malenga pa ia ta awina mai vanga o mai tau no fa ngai na I fa I ngomar pui fo ya I lo wa mau to no Israel pila na o mo nga le nga mai I lo te fa ngai na la wole ngo Israel po Palestina po kalani ai fa ngai ngo le ai pa ia mai Jerusalem ia o te sta ia mo fa longo la te lo tato e pisi tu te fai ngaluenga ai ngo fa na o tu te te lo so pena tau ona Yesu time na o e mo tu Petire no Faasoa o kalama. Ese alo tutalo tono la tapo inga la we kalesia la fala tono la ngolwenga la tutalo ia te oe malo fana. Ese falo tutalo na o ya. E mana mia le tu so taimi moia. Tu langa foi le fai mai o le tu e fwa. E le mana o le tu e ia se si tu si le te ia e le mana foi le tu tapo se si tu na o ia. Le fta ua fa pe te fale lo wa fea to so le ona te talo la ia le fo ia le tu le si tu langa le na ta ua fa mangalo le fo na ta ua lo uso wa tangata wana te le o maule tu na fo pa ia le tu te ina I mo fa mo sali le tu langa le fa mai e lo fa le tu ai te lo uso o te pelo la vale lo no winga ya fo ia lo no winga e te tau ona e lo fa lo uso ona e lo fa le tu fo in order for you Italia I lau te talo. Ta ona fa le lo ba mlo so tangata. Le foi te fe mele fionga le tua
ala ko ba ko lau tau langa ai lo la le anga lo va mo lo so mai ta tia lau tau langa lo mo pule la ato e fu e fa le lo va mo o ile te lo le power fa manga e nida no ina fu family le talo i tatu fa manga lo na tu fa manga lo mai le tatu wa o mai e tatu sa vali ai tatu fio lai la na fio no le si fo na fa malo si le fo no ta wana tau wana e mau le fio na tu po le tu ona o le misiona ti Apollo le tele no ta le fitona fio le tu fa me sa wa e ngoi a shoti fa ta mai o mai kill destroy lefa ngoi steal destroy and kill sa wa ngoi fa le angan fa shoti fa le ale ba ngai sa ti Apollo ngoi so ngoi is the word of God from you so ngoi ese so stami la vala ya foia ete e oso melo ma ho fau ta ona fa ese tala fo le ite isi uso te stami la vai e sa o lo ma fau ta le ngoi e fa o lima fa ia uma tu langa ele te tau wai o na wa ngoi ese ti Apollo le upole tua mai te oi o le ala fola na e ala o to tele na tu fa tau nu so nga tu la fono mo tu langa uma ele te tau wai ona o le ise upole tua mo afa pela ti tu ma le upole tua e ala ona e ustai ona lo mata ona lo fefe le tua wa e muse faili tu langa le ona le tua o lo mata unga yo la matanga fo ina pot ai manino na fio nga le tua o na fula e to fa tu mudia ma di dingi me le tua e to fa monia ona leva me le tua o lo watari ya la le o na le o le usitai mai e tia le mata o mai e tia lo no winga tu fo langa sa mo sala tu planga i tatu fai tete lava saua ti Apollo lau sau te mi e malosi lang sau e le e te leiloa o lau i tutonu o lau fale lau i luma lau fai tutua e au wala mati Apollo i lau pule o lau uso o lau uo lau whanau o lau tualua o lau telefoni a o tangata i e tu mau le upu le tua mai sai la matanga le upu ngata anga le upu o i o le upu so that's God taua nga avelo fa taua ia le futatu tilo nei vai temi tele o vai o mo fa pe fitanga o fai ona fa tau si tau isia tu o leita tu sili mo fa sa sili tangata tau le uma ia le tona flenga le tu am ia tato we are well informed o e la vala ia la fola o e fai la fili mo le stato tem to e titia po la skinga lo le tua a fata uma te lo vai a fa malo se lo fit ia o sa mo mo ka po inga me se bonicio mo mo te fa sa no tu sa a pena lo tangata ta pena o me se wainga a se fa na yo te tu na ma o a wona ingalo le upu o mau le upu ta fi le upu o na fo e tu po lo fa tu le tua Yes, fa malo sia tu na luana tu sai fo ya le ni ta au tai fo ya mo ta to pokalani pe no ta go e o mai ta fa so e ta te tala ele uma so si o fa mo nyang o lo mau ti ne le no ne tua ya me se fa ne va inga no fe o lo mo lo fit fa ta tele ya sa mo la tu tute a tu talo la tu tapuai ya me se fo ya le ia le tapuai me yo na yo sio tina no fa na fa fo mai le yo uso antis uncles mo aingo malavo so antio sita ngai i manonouta so anti a fa liuli ngai mo fanua so tina i Hamilton ia so na yo uncles Elise Albert pastor Albert White i water flow Uncle Samu ia Uncle Pupi America ia so uso ato tas so ya seko ia me yo tropa fine ya sali no sao no a fonga mai famania le tua ia fa tai lava mo me uma lava yo sta dia tu le duana famania fo le tu ia tu sai fo mo kalame ai ta tu ta pena fo por ase si por ase fo le tu por ase no so na pa ia mai mo ta se sia solta po kalame pe tu sai fo ia mala su fe ava no fo ia i tu e lua kai pe lava na fai atu te tu na yo episode 3 le ia le la ito sa ni mai ia tu ngani ya mitse
mo sesi tato po kalame langa ole kwa kele lava ofisili. Ole kwa kele lava ofisili. But you know, the great thing is that the Holy Spirit is using him while he's there. For ngale, he is our eyes there in the nupa ia. Yeah, and pela mo e sa no mai fa melo lo fa ya sa mo a fisili muri le ke lo kwa o pa ka kai fa melo lo fa ya sa mo e ile mo sa mo le lungo le mapa isala e pue pesa ola o fisili muri nga e se fe aku isi fisili mo le si kai i lungo le mapa isala e sao le wa pe wa le sa ta u a lo fa fu fra pa ia wa le sa lo fa mta la ile no sa mo le ni ta to no fo le no sa mo ba to no mo le o ia i fa mata ina ia to fa ta to no le to te le ta to sa mo o le situ langa na ona le wata o ro fa melo ya sa mo o se mo su ko mai na ko ia ta si nga na fa nga ine po kala melo na fa sa mo ti nga fo la lo fa inicio o la to le mama ma fa sa mo a tau la bono usta ia le mo su nga na pa ia le fo no e telefono tau le ta to ni siten no le si ta ia e fa ia fa mtalanga ia o se tu lava se nanu fo le po se a ngalo ke vai pro wa matalongo mai tonu stangata i le lava ta mo fai to ko kala mai la meuli ala spagnolo unisi vo tanga o mai ata wa na mai fa mon mole e fa aperta ni atu de po kala me ona o tanto no lo mo o mai le social fa mon yanga le tono no le tulo fa mtalaino ala te mana o lavo ina ia benefite ya tatu sa mo si o tunu mo si o tunu o le nulo sa mo le nei penota wa o le ia e lalo no e la talata le no apre amo po e porona e le mamao ma vanga le ate no foa mo foa stari di fa fanole te ia o te o i lava e fa mata sa mo i lo le nei po le afu vanga wala i no fa i no ina le la tita milo e si vanga ia mo terminate ia o tonga la au ke semana le mo Olivia le ano la salo po tonga la salo o i PTLM o la soreta o sanyo karilaia o kana mesa pa penao fa di le wena ai pe o i alo ke e manga ye fa tu munga le o la susu e nga mala u fola ngano le tu o lo o ya sa mo le no le pitole te tono fo yae ona o le fo yae fa vesi le no pa ye timnei a wana fai lava matau o le fo os fa inga fa vale mai o to a o i pe tu langa na o le a ti la fu le ye o le ala vala le aso le te mi musu na wai pe o aso yo ke ofa la ngol o weekend o aso la na mata mina o te ano le no fo nga ye no ta le ala yo ngor pu e mai ma fa mata ia te tonu fo la e la tamai ya aso o te o i le no le ta o sa mo se o titila mtata no le tata po fe ia wai pe no ta ai alu faltino ia e te le bala malama te le fu le pe ngata i lo sai ai alu fale nganga ia tele la verso si fa pe na ona fo la pe Faasoa mai tangata ia no fa po fe mafu ai po fe fo ia po le ale winga po le ale le mafu ang ia no fo le update ta kwisi o tatu no ia samoai tele atunu olo fia pe na ona so tawa ia Israel fia o ia Israel fia vela to mo tangata no Israel ai le se le fa pe na ona so tanga mai ia fa pe no weli ngo sa mo le ia no sa mo e ia lo tofi e ia le pitamo tato mo Israel te tono tato so le tito Israel lo so matua la uia le tito le fono le mo wa ia fa le ngai tu langa le telefonisio mau na no fo famtala e ala iona o fa me melo mo fifi sa mo tato to fifi tato tala tabala au ia ono tato fa lo longa tu manganu tato ngarna fai o tato tasi matua o toto sa mo toto lofa tato whaaloa longa a tato whaifu me tulonga le langi ma le nano langi tato te adua nga i ngā so solo au le langi ngā se toto le au o pa uri maasina i o tulanga umai e whapena o te iloa i fule nei o tato sa mo o tangata whiwhiria ai o e la wala ia ai le fia vea o tangata whiwhiria i o la o ia ia le whiwhiringa
Ke peno taua foi mua o Israel e inosia la to ono la to fatutua e alo fagia foi la to la to fatutua. Ia stadi atu le to fine. O te loa o te loa e o lo kai bile la alua ia Vincent e ba ale nuku leo sa mo tono Israel wa o le yo ke fisilingia pe ICA se ma mai o le Faasoa Manuia tuanga le o te loa foi e le a pa so tai ia Vincent pe mafai on a live directly from there i tato platform as i tato mata i le nuku leo o Samoa te tono Israel mana ia ai i le nātaini ai line mai bise i kako platform. Si kako mga maka o makuai i le nuko Samoa Israel. Ia au taimi nei le la tu watu lana no ia bise. E wha umai fai tato po kalame i sitana. Ia, whaftai, te talo, whaftai tele lo mātua tuma, whaftai alang pa ia mo lau susuan sili. Whaftai mo mea umalawa, whaftai fo mana, whaftai la te mai, whaftai fo ialo, fo ngaina fo lau au auna, tau te Faasoa. Tau susuani po swanati o mātua tangata tu sai, mano le lei ma sosia o whamaiao o whapenana e lini a te mātua. Ka se lava ia te au, tau au reino tiu te mga luanga i tonu lonu, wa e sila fia mea umalawa ia te mātua. O mātua whaasilamanga, mātua te talo i o mātua se mo mātua leo i alofa le tua mai e whabangalo. Whabangalo whai mātua mo lātua whiri. Nisi o alofa mai e alofa le tua vailu tusa so mātua manuia. Mātua te alofa ia te oilo mātua tuma. Talo le nei tu la i o mātua tangata mesi so mātua tunu o Samoa tua fia le nei la lai. I alofa mai e whamanuia ia te lau. Maua sfile mua le nei la lai le tua mātua whalonga tala. A pena whapole nei mātou, a mātou te whatutua i atu olo mātou tuma e si le fia mea wala mātou ola. Ka manuia foi a luana, mai se po kalame, mai se pila atola mumuta i lana po kalame. Ka manuia le tui atu i lātou. Ono lo lava swafa Yesu o mātou wole mbala au atua nei. Amen. Mene pe lava no fai atu le taimi o mua o le ata no fai lava pe a mo se ava no fitfita le tato e au mai lava tu sa lava pe once or twice il tausanga e mai sana Faasoa mai foi snian upu apuai ia ma tufa mai foi le gospel of Jesus Christ ia mo tato ia whaftai atu lava Vincent mo le amanoa o ava noa le au maua e se fia o lota loto ile pe afi tufa ile upu le ali e se mana ia foi nei taimi tato tufa ai fantastia ile upu le ali ia mai se fo fa ngafo ile nga pa ia le nei fita ia Faasoa mai ai foi le blessings le au ngale upu le ali ia tato Faasoa Manuia fatasi uma o tato tangata mai le lofa o tato ali ia mai se foi ia Manuia mai le nga pa ia fa Manuia tu lava Vincent i la sanga o lo e fa ia mai nei taimi ia pui foi oe angelu mai mea o loo vaaia ma mea leo vaaia fo sin and unseen watau te leo loa ia pui o lenga angelu ia fatasi atu fo ia pa ia whanganaina lo fofonga ele tato ali ia maleanga pa ia awa fo ile tu faina atu lana upu manu ia fatasi mai fo ile pa ia tato uma is a very important person to know if Manuia to foi o la tola fa fonga mai e mai se foi la tola fatasi mai nei time fa Manuia tu uma ia te o ia fatasi mai tato po kalame mo vai se fo ia Manuia lama ia Manuia. God bless. Se fuat.